أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. hara musidɓe julɓe tedduɓe, hande kadi miɗo faala andintingol ɗo ko yowodiri e mawdu wonɗo très important mo buyi wedditi e mum e ɗan ɗo gurdam. ɗulle haray ko fi honɗum, ko fi toragol. ɗon andi musidɓe julɓe tedduɓe on acci hakke no woodi yimɓe ƴettuɓe hoore mum waɗi toragol tum mecce muɗum. ɓe mari wo ɓe marawo kamɓe ko ma tum ɓe toro. no woodi woɓɓe tawɓe hino torade ko par ce que ɓe mara. no woodi woɓɓe tawɓe hiɓe torade ko fiyo ɗuuɗanɓe kono hiɓe mari. par ce que l'islam no waɗi limite ko ha jelu neɗɗo heɓata si tawata ko ma o toro. si feƴƴi ɗon tun haray no harmanimo toragol ngol. joni noon nde wonno e kaɗo dina islam, kala ko goɗɗo yewta hina faale makko on ko ma o hikkina yeeso laalol Allah ma ɗum mako nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam. haray daren ko honɗum kaɗo dina men yewti fi toragol. jomirawo subahana taala o yewti e sotul bagara aya 273 o winni wo hino woodi woɓɓe ɓe tawata la yasaluna nnasa ilhafa, ɓe torota ko hayko kum ɓuuri e fanɗude. on faami ɓen ɗon ko tawata si goɗɗo yiiɓe yahsabuhumul jahilu ahniya, mo anda ɓe sikkay ko ɓe patron minat ta'affuf tellement ko ɓe reeni. kono ta'arifuhum bi simahum, hiɗa andira ɓe mande maɓɓe nden, mais la yasaluna nnasa ilhafan, ɓe torota ko hayko kum fanɗi. ko ɗum jomirawo mantirɓe. joni noon jomirawo wattiɗo woma tum figu si wonko nafkuɗon onon patron ɓe ɓen ɓa hiɗo reeni ɗon andi ɓeɗo ko miskinɓe ɓe ala, si wonko nafkuɗon min hayrin e jawdi fa inna allah no allah bihi e ɗum alimun himo andi. ɗum ko suratul bagara aya 273. haray alimam ibnu kathirin ɓe maki haray ɓeɗo ko fanda ko wondema ɓe torota ko hay e hunde. donc haray ko seke ɓe muññodi e angal maɓɓe ngal. haray ande musidɓe julɓe tedduɓe, wallahi no harmi toragol takathuran fi ayyo ɗuɗane. haray ɗa mari wonugol ɗum torotoɗo ɗum ko jasere. haray nela sallah sallam ɓe maki aliyadul ulia, ɗon andi siɗa jonnude an ko jungo won ko dow yahata, jaɓowo waɗani ley. nelaɗo maki aliyadul ulia, jungo wongo dow ngon okkowo ngon hayrum ɓuuri moƴƴude min aliyadi sufla, idi wongo ley jaɓowo ngo. toragol ko al alama jasere, toragol ko al alama faiblesse, hina hunde labande. neɗɗo fiyo won tedduɗo il faut o wakkilo o wura ngel makko, lakkere makko ni ma ɗum si tawi tum mo heɓude berko o ñaama, o yondino, o muññora ɗum, o anda hina fof Allah subahana taala taggi fiyo wonu patron. hara hiɗen dara e hadis mo Abdullah ibn Umar filli ɓe maki wondema la yazalu serata almasala, toragol bi ahadikum, goɗɗo mon seedata hino toro ha o hawroya e Allah ñande dargal, hara yeeso makko ngon teewu ala fes. torotoɗo si goɗɗo wuuri e ɗum, maayi e ɗum, hara na o hanɗo torade. so maayi ñande dargal o immoyto hara teewu ala ka yeeso makko, ko ƴiyeɗen tun hara woni ka yeeso. subhanallah. on hadis ko imam Bukhari e imam Muslim fillimo. no e hadis ko kadi mo Abdullah ibn Mas'ud o filli, o wi man sa'ala nas, kala toriɗo yimɓe ɓen, wala huma yonihi, haray mo mari berko yonantamo berko o ñaama, haray jaa yawmal qiyama, o ara e ñande dargal, haray wa mas'alatuhu khumusun aw khudusun aw kaduhun, haray o aroyey kanko ñande dargal tawa sabu torare makko nden hino waɗi yeeso makko ngon hingo waɗi baade ma hingo siri, hara teew ala ka yeeso. ɓe landi nelaɗo ɓe ne nelaɗo joni noon ko jelu woni ko yonata neɗɗo fiita o toro. nelaɗo sallah sallam ɓe maki 50 dirhaman, dirham 50 aw qimatu ha ma ko fotata e mum min adhabi kange. fillaniki en on Abu Dawuda e imam Tirmizi. joni noon on 50 dirham sen peesi ɗum ko jonnata en ko 5 dananir, dinar 5. dinar goto
ko misgal on ko fotata ko 4,25 grammes. Donc haqiqa si tawi en résimi ɗum ɗo haray ko jelu ɗum hawrata ko 1017 euros. 1017 euros mono mari ɗin haray no harmi e makko toragol ma $1000 ma ɗum 10,700,000 francs guine. Kala marɗo ɗi haray no harmi e makko toragol haray koye watta yila e ɗum ɗoɗe hewtinen ɗum kadi musidɓe meɗen ɓen ɓe anda par ce que buy wedditoto e koye piihe wallahi hara ɓe andaka ko harmi ma ɗum ɓe yawito. donc haray no e hadis go mo Aba Hurayra filli nelaɗo maki sallallahu alaihi wa sallam man sa'ala an-nasa takathuran, kala toriɗo yimɓe ɓen hara ko fi ɗuɗɗinorgol on faami mo marigoy kono ko fiyo ɗuɗanmo tun fa innama yas'alu jamran, yo andu ko ƴulɓe yiite woni ko tori yiite jahannam. ɗum noon kanko andi simo faala yo ɗuɗɗi simo faala yo accu yo andu ko ƴulɓe yiite o woni e torade. donc haray on hadis ko fillani en makko imam Muslim. haray na yewtere juutunde yimowo wi man yasalu nnasa yahrimuhu, toriɗo yimɓe ɓen ɓe wawimo ɗawde ma ɓe innaymo fiddi. wasailullah la yughibu, toriɗo Allah on ɗon aw Allah subhanahu wa ta'ala wirnatamo salotako ko Allah woni okkorayɗo. goɗɗo go kadi wi la tasalanna bani adama hajatan, wata toro bani adama wo haajuji maɗi wasali llazi abwabuhu la tuhjabu, toro on Allah mo anduɗa dambuɗe makko ɗen ɗe ombetake. o wi allahu yagdabu in tarakta su'alahu, Allah hino tikka si tawi a torakimo. wa bunayi adama hina yus'al yagdabu, ibnu adama kañum sa torkemo o seytinay. donc haray no e hadis kadi mo sawbano filli nela Allah sallah sallam ɓe maki man yatakaffalu li, ko hombo woni fawtantoɗo lan alla yas'ala nnasa shay'an, o torota ko hay hunde fa atakaffalu lahu bil janna, mi fawtanomo o naata e aljanna. subhanallah, nelaɗo maki fawtanolan a torota ko mi fawtanoma natugol ma aljanna. sawbano o wi fa qultu ana ya rasulallah, o wi min mi jaɓiɗu yo nelaɗo mi torta ko hande kadi fawtanolan aljanna. o wi fa kana la yasalu ahadun shay'a, o laatino hay hunde o torta ko goɗɗo, hay wigol pottinanan kunɗoɗa kanko sawbano, par ce que mo andi ko awdi e nelaɗo ko. haray on hadis ko Abu Dawuda fillim. haray nela Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe maki la an yahtatiba ahadukum hizmatan, nde goɗɗo emo yahata teena haɓɓere leɗɗe ka ɓaawo makko, on faami o wakkonde o ƴawa fello o hewta ka makko ɓuri mo moƴƴande idinde o toroto yimɓe ɓen, ɓe okkorimowo ma ɓe okkoralimowo. o hadis ko muttafaqun alay. donc haray nela sallah sallam ɓe maki hay goto udditata dambugal toragol sina Allah udditanimo dambugal basal. la fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alayhi baba faqrin, hay goto udditata dambugal toragol sina Allah subhanahu wa ta'ala udditanimo dambugal basal. en torki Allah musidɓe julɓe tedduɓe, yo Allah okkoro en jawdi ko tawata hino laaɓi no dagi hara o waɗali en torotoɓe. en torki Allah en fattiki Allah, yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en basal hino anda no metti fi ɓayi si neɗɗo on ala. kono noon no woodi ko falɗen fewtinde nde yewtere ko marɓe torotoɓe fi ɗuɗɗinorgol jawle yimɓe ɓen, ma ɗum tawɓe watti hoore mum torotoɓe tun hara lehi ɓe andi tigi tigi on hino feƴƴande ɓe jang haray koye watta yiila. anden ɗum ɗo ko makuji nelaɗo, wallahi hadisaji arɗi fi toragol ɗi ɗuuɗi ha. toragol si tawi na hanɗo torade no harmi, siɗa mari $1000 ma 1000 euros ma 10 millions francs guine a hana toragol few, haray no harmanma toragol few. donc haray ko ɗum ɗo andintinten. donc tawaka e mum noon wano tawa ɓe yahay ɓe ni wona toranagol jamiuji ɗen ma toranagol association ji, non, ko fanda ɗo ko toragol fi personnel fi hoorema. donc haray ko ɗum ɗo haray aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. haray ko musidɗo mo Ahmad Ba, sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa sallim, wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. haray partage nde yewtere, jazakumullahu khairan kala partage ɗo nde yewtere. torki Allah dandu mo wonugol torotoɗo, yo Allah dandu famille makko e gengol makko fop wonde torotoɓe. allahumma amin ya rabbal alamin. assalamu aleykum wa rahmatullah.